Pozdrav svima ljudi, Lovro ovdje i danas imamo jedan server i to najbolji server na svijetu. Otvorio se novi server, Budalacraft, i će biti ovdje dolje u opisu. I samo da jedan da se počne snimat. Pravite JT. Evo ga, pozdrav za Kile03, znači evo pozdravljaju YouTube. Pozdrav za ovdje na Trilex, i za njega pozdrav. Pozdrav za Bucket Potato i pozdrav za sve njih. Naravno, za sve njih pozdrav, za cijeli server pozdrav. Evo, Major009, za njega isto pozdrav. Pozdrav za G6 Killer, Mirko FTV, pozdrav, Nugato pozdrav, Pro Enderman pozdrav, GRB pozdrav, Ilo Ugle pozdrav, Carina pozdrav, a dobro, to će biti dosta za sada. I sada ćemo snimiti varpove. Imam warp food, znači imam warp food, warp info, warp pravil, warp pvp, warp rankovi, warp shop, warp staff team, warp trade i warpovi. Ok, to su znači bili warpovi. I sada ćemo snimiti kitove. Kit legend, kit tools, kit start, kit farmer i kit hrana. To su svi kitovi, ali prejaki su kitovi. Ja bih rekao da je ovo OP server, pošto je sve OP. Znači rekao bih da je to OP server. I sve je lijepo uređeno, vidite, spavan je dobar. Sad ima malo šteka, ne znam zašto je to tako. Ne znam, nešto mi sad počelo jako štekat. Ali dobro. I hvala vam što ste pogledali ovaj klip. Vidimo se u sljedećem epizodi. Pozdrav!